Simon Peter Doreku ngese balebe e koto sigali ni luadau na korar ay Dario na jokan. Ani gea ne panisha la mpina pugano yanu etulolu kina kesumunet na kora kine lo si once lo si tu Igaalin. Ani geni bonbe Igaalin kwa nelu lo sete te jokare so amae lo si once o wale rimora kisabo iso lo si tu ane rimora ketela. Deni kwa nenga gankino na new project lo kwa la pasi kwa modo. Kwa kona limo na tekere kano lo si once ay ngar na ka borne pol ay na kitena era na swam. Mere yang adwe Igaalin ay leo akadi Jono kelo echeku e giso lo katine ngese balebe e ngareno kolu itoso maete Igaalin erono e poni arrochun itosa mati Igaalin lu e jok oto mochalo ikus tabi pere ngarana kini kusetu ka churi noi ay mani man i program lu apugan to mochalo ikus kini lo itosa mi Igaalin lu erono do ene panena bobo e ko zain bonube e jakaron kelo surpo ki kokolak joiche yangalo le Igaalin o pere garu bo bune ko la da kokwar e ko bo yeda regala jok ay war regala lo eto sama joko noi Igaalin era la LC1 mamera ilinyo le committee ido ikota ilip LC1 zebe kai dum no Igaalin lu atamara beru tamane anu e mobilizing itunga ina dolon kinitunga Samuel Yango e district councilor o boykite katine ngesinari tebe mame kota polo kicholongolu sodit apalo na iramitunga Emedautu programs lua pugan Igaalin idu moni lu kwa pesa LCs akodonga li pesa ichalo kono kono mame dakto ni kamera kede bobe e masitunga ejiae isapa le maseja isake galdo ni wara anyebe mame disapa ngatu bete kone ipubone mambo akota ina tuwele balaba tubete gaje satio kuso ichake Igaalin Ichie koto mapolo kicholongolu sodit kalu yaret nesa pole yala manoi neja pugan kanua itunu kesida keda Igaalin salam kina pugan noi to mapaka na fama Kiswahili LCs nare le mageu na pingu ipuda sodi ponela losit konye do kwana do ara unareng na joko noi na ipero so dai ngara kina fama tutu to pona la joko noi lolo pole yala made par narai aina kilolo e president so lo Republic of Uganda Igaalin lemi koto so e babundo ngaswame jok kwa pachia personelo si one Kanuka TV East Abraham Lapu ko district alo ko Soroti